Rubinde y'omupiira gw'ebigyere y'aboojo abarya hansi y'emyaka 14 eya Rwentanga ey'okubaka ey'abishiki hamwe n'eya Rubingo eya volleyball y'abishiki nizo zikozire gye okusinga empaka za Mbarara District kandi zirabireho kwetaba mu mpaka za Uganda yona. Tiimu ezihatane zija kwetaba mu mizaano ya Uganda yona ey'aboojo n'abishiki ey'abarya hansi y'emyaka 12 hamwe n'14 erikwija kubaho omu district ya Soroti aha muheru gw'okwezi oku. Kurigirira competition zezina nindeba nyonka sports officer amazimo nagira amasiko mingi kugira ngo twamara kuza Soroti timu zite zitwagenda nazo nizitegwa kukoresha mani. Omuganda makuru timu ya Wazai basketball team yatandika n'obusinguzi kusinga na Kivara habigo banshanjo na bitana hari nshanjo na bishatu okusinga oruzana rwo kubanza rwa semifinal orw'empaka za league ya Burenge rw'izobe za basketball ezatandika erizoba ha Mbarara University. Ahandi Fort Portal omuzano gwa kabiri yasinga Mbarara University ahabigo bacenana na kimwe ahari nshanjo na mushanjo emizano y'oruzana rwa kabiri neyo kubaho nyenkyakare okutora na timu ezirarabeho okuzo mu finals zo mwaka ogu.